مشكلة نفسها تدوى بركة دي والجو زينا Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Yardım Organizasyonu olan İHO Ebrar olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunmaktayız. Burada hayırseverlerimizden Hanım İnal ile Ali İnal'ın gıda paketlerini hazırladık. İnşallah medreseye ve fakir, yetim, dul olan ailelerimize inşallah buradan gıda yardımında bulunmuş olacağız. Bu güzel hayra vesile olan öncelikle İHO Ebrar'a teşekkür eder. Hayır sahibimizden Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını dergahında kabul eylesin inşallah. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette ecirlerini kat kat nasip eylesin. Rabbim hem mallarına hem canlarına bereket katsın inşallah. Rabbim hem ailesine hem kendisine sağlık, sıhhat, afiyetlerde bulunsun. Bizler de inşallah hazırlıklarımızı tamamladık. Bismillah deyip dağıtımımızı gerçekleştireceğiz. Şimdiden Afganistan'dan selamlar. آمين رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Yardım Organizasyonu olan İHO Ebrar olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deyiz. Kabil'in ucağı noktaları Kuliç harfiyle bulunmaktayız. Hayırseverlerimizden Hanım İnal ile Ali İnal'ın gıda yardımı programında hazırlıklarını yapmıştık. Şu an muhtaç ve yetim olan ailelerimize gıda yardımında bulunduk. Bu güzel hayra vesile oldukları için Rabbim hayırlarını dergahında kabul eylesin inşallah. Rabbim hem dünyada hem ahirette ecirlerini kat kat nasip eylesin. Bizler de inşallah hocamızla birlikte hayır sahibimize bir güzel duada bulunup ailelerimize teslim edip göndereceğiz inşallah. Yine dua. آمين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب العالمين لا صراط على خيرات الشافعين وذهبت قبول المقبول آمين رب العالمين دي بركات الحقوق النازل رب العالمين أولادنا من صالح الدار وكذلك رب العالمين علم دعما سبت نسيب الله تقول کی برکت ورچه رب العالمین کو عمر کی برکت ورچه رب العالمین دی بدلا ورکه رب العالمین زمونږ دی بیچاره غریب مسلمان یتیمان سره دی عمر کی رب العالمین دې دنیا او آخرت کی بدلا ورکه رب العالمین آخرت کی تدبیر و تبارك السيد صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. Buyurun bakış. السلام ये खुश है और खबिया है